Српскиот пејач Ацо Пејовиќ овие 2 дена е во Скопје. Во најава е неговиот голем концерт на 9 април во салата Борис Трајковски, а денеска со мене во студиото на Репортер. Ацо, добре дојде. Добар ден. Драго ми е што си тука. И вчера дојде во Скопје, очекуваше ли дека цело Скопје ќе се собере да го поздрави Ацо и да чека да ја испее феноменалната полноќ, како најава за концертот кој што ти предстои? Хвала на овом дивном дружењу, јел? Па јас се надам да ќе тај 9 април да буде добар, да ќе луѓе да доđу, они кои воле и слушају оно што ја радим. Наравно, ја не волим да никог ko ne voli, ne mora. Ko voli, neka dođe. A i oni što razmišljaju, neka dođu. Ja se nadam da će biti sjajan koncert, zato što pripremit ćemo onako baš jedan program koji mislim da će ljudima se dopadne. Tako da... Сега сакав тоа да те прашам, најави дека концертот ќе биде многу добар, дека ќе има многу гости. Што спремаш за македонската публика? Pa bit će tu svega i svačega. Biće tu divnih gostiju. Gosti iznenađenja, neću ih najavljivati da ne bude sad došao neko kao gost pa sad zbog njega su došli. Ne, neće biti nikakvih najava, ali bit će vrhunska žurka, ja ću dati moj bend i ja ćemo dati sve od sebe, zaista da te večeri to bude onako za pamćenje. Време за концерти. Пред почетокот на емисијата ми кажа Леле, вчера заглавивме кога дојдеш во Македонија, каде одиш, во која кафана и што нарачуваш најчесто? Освен кои специјалитети, која песна сакаш да ти ја свират во кафана? Многу прашања. Синоќ смо били во едном сјајном ресторanu. Тоа е, у ствари, овде код вас се то зове Боемска четврт, или така? Така, Боемска улица. Tamo, Boemska ulica, bravo. Kao kod nas u Beogradu Skadarlije. I zaista sam i oduševljen i sve mi je top bilo i sjajno društvo bilo i bila je muzika. Bila su 3 svirača vrhunska koja sam upoznao. Onako, jedan od njih je i akademski obrazovan i sve. On je svirao flautu. Sad ne znam kako se zove, žao mi je da me ne zameri. Ali sam uživao u njihovoj muzici. I oni su mi svirali sve i svašta. Pevali smo zajedno, ali sam ja tražio isključivo mi pevaju makedonske pesme, zato što ako sam tu, onda hoću da čujem to autentično, najlepše na svetu što postoji. Tako da... Imaš neka posebna makedonska pesma koja što... Makedonske pesme? Koja što ti je favorit? Ima ih mnogo. Ima ih. Lihnida. Tak. Ako umram ili zaginam ili... Sad sve ono što Jovano, Jovanke ili... Na prva što ќе ти текна. To je nešto što... Освен македонска музика, кој македонски рецепт ти омилен? Šta, nisam... Кој македонски рецепт, специјалитет во A кафана? specijalitet? Sad sam došao s ručka tapšина gravče. Tako je. Ono što je autentično. Zato ne može po skali da se kačeš. Nemate li... Ono što je autentično, ono što ja volim gde god da odem, koje kude po svetu, ako odem u bilo koji grad, da li je to Lisabon, Madrid ili je Pariz ili bilo gde, dajte mi ono što je autentično ovde. Ako odem u Madrid, da jem paelju, jel? Tak. Ako odem u Parizu ću jesti neku pačetinu ili gušćiju salatu, onu paštetu ili šta već. Tako da, kao što i ovde volim da jedem ono što je autentično, makedonsko, to je suština. Dobro, спомнавме храната. И врхунско вино има. И врхунско вино имате. Сега ми го издема. Кое вино го пиеш, со оглед на тоа што знам дека имаш собствено лози и дека и ти така правиш своje вино. Па sad da ne pravimo reklamu nikому, ja bih to da pravim. Така не, за твоето вино кажем. Ali volim zaista puno makedonskih vina ima sjajnih, koja su meni topova. Ja sam neko ko od tih crnih vina preferira Merlot. I to mi je neko Cabernet, neko ovo, ali meni je Merlot vrhunac, tako da... Dobro, a kako je tvojeto domaćno vino? Moje isto Merlot. Merlot, така? Ja imam neki vinograd koji sam u Smederevu, koji imam u Smederevu. I nemam ja tu puno nešto, tu ima nekih 1000 čokota. I to je nekih možda 700, 800 litara, 600 litara, sve zavisi od godine. Koje ja napravim vina i to je za mene i moje prijatelje. Tako da mi to otprilike godišnje popijemo. Така. Te količine. Pa dobro, vino je dobro za crveni krvni zrnac. Da.
За sve je dobro, crveno vino je za sve dobro. I crveno i belo vino praviš ili? Da, i belo imam šardone. S tim što ja malo manje preferiram to belo, crveno vino mi je broj 1 pa sve onda ostalo. I volim dobru rakiju. I vino i rakija. Sad sam pio u restoranu u kojem sam pio sam žoltu i to je... Pa dobro, si pomislili nekoć дека освен вино можеш да правиш и ракија кога веќе? Да, ali nisam se bavio tim. Neću se bavim time. Vino je vino. Ракија е ракија. Tako je. Добро, сакав пред да зборуваме малку околу музиката за филмот Тома, ајде уште малку околу овие приватни прашања кои што ти ги поставив, кои што реално мене ми се многу интересни. Оно што успеав да го дознам за тебе е дека добро се облекуваш, сакаш скапа брендирана облека и дека постојано пушиш пури. Пурите дојдоа како замена за цигарите или ради стил на живење? Па јас сам нешто конзумент цигарета био давни година и јако сам пуно конзумирao цигаре и онда сам прекинуо и онда сам у задњих неких 10 година, јел? Кад сам кренуo sa vinom da konzumiram i da uživam u tome, onda sam i krenuo sa tim cigarama i sad, koliko je to, znaš, za pohvaliti, mladi ljudi ne treba da ovo nije poruka mladim ljudima da počnu da konzumiraju cigarete i da puše bilo šta od tih kubanskih, dominikanskih i Nikaragva ili već šta od kojih cigara. Mislim da to treba kad budu neke godine, pa onda kad budu dovoljno samosvesni i pametni da odluče hoće li da konzumiraju, onda neka sami odlučuju. Ali ovo nije da, znači, da ne iskoristim ovdje im šaljem poruku da treba da... Moabetot mi беше koliko godišnjo pari trošiš na kapi puri. Da, ali ja zaista uživam u tome. Uživam, mene je to ono, uz dobru čašu vina, dobra cigara. Trenutno sam na Nikaragvi. Dugo vremena sam bio sa kubanskim cigarama, sad mi je to nešto, Nikaragva mi je ono, otkrovenje. Tako da, ja uživam u to, mislim. Секој во нешто мора да најде koji konzumiraju, konzumenti toga znaju kako je to uživanje i uz dobru čašu vina, naravno. I uz dobru hranu. Ali, znači, opet da ponovim da ne bude ovo, da ne iskoriste u neke druge svrhe i tvoju emisiju i mene, da nekom poručujemo da treba da konzumira, to ne. Naravno, mladi ljudi, ne. Kad dođete u neke godine, pa onda... Dobro, ono što sакам me interesira, za tebe роден си во Пријеполје. Tako je. Од какво семејство потекнуваш и пошто го памтиш детството? Мој град, по чему памтим? Детството твое, во твојот град. Пријеполје je zadnji grad u Srbiji. Kad putujete za Crnu Goru, onda je Prijepolje zadnji grad, pa onda ima još 30 km, pa onda ide crnogorska granica, Crna Gora. Pa pamtit ću uvek, to je moj grad, tu mi žive moji, porodica mi živi, svi su tu, mislim porodica. Roditeljite? Roditelji, majka više ne, pre godinu i po dana sam ostao bez majke, ali otac je tamo su mi braća sa svojim porodicama, da, dvojicu braće. Ja vrlo rado idem u Prijepolje, ali jako malo vremena imam da idem. A sad, došli su neki novi klinci, neki novi ljudi, svi moji prijatelji iz mog nekog vremena s kojima sam se družio. Oni žive koje kude po svetu ili žive u Beogradu, ja se tamo s njima viđam. Tako da sad kad odem u Prijepolje, to je moj grad, tu je moje srce, naravno. Ali nekako sve manje ljudi poznajem i prepoznajem. Koga se vraćate tamo. Naprosto to je život, jel? To je neki životni tok koji ide, neki ljudi odlaze, dolaze neki novi i to je to. Ali vrlo rado odlazim i jako me lepe uspomene vežu za Prijepolje, to je grad moj gdje sam odrastao. Najlepše dane detinjstva sam proveo tamo i to je... Вашиот татко ви е купил првата хармоника. Да. И тогаш решивте да се занимавате со музика, тогаш откри во себе дека... Да, ја нисам никад размишljao нешто о музици, мислим никад. Так. Нисам тад до неке своje, koja je to godina, možda 8. 9. godina. Pa onda tad je otvorena neka robna kuća. Така. I onda je tata to otišao i kaže, jel bi ti nekad
si ti nekad razmišljao da možda počneš spaviš, da počneš da pevaš da muziku? I ja kažem, super, to bi bilo. I on je otišao, seća se, kupio jednu crnu harmoniku, Delicija je bila, sećam se. I ta harmonika je kod jednog mog brata, rođaka, završila i znam pre godinu dana smo se čuli i on mi je rekao, molim te, jer ja sam je tad, kad sam prevazišao to, nju dao, prodao, šta već tata uradio s tom harmonikom. I ovaj rođak mi je rekao, ja ću da ti dam onu harmoniku što si mi ti, a to je znači bilo pre, Tako da sad očekujem, evo, odlično si me podsjetila da pitam da mi donese to prvo. A da mi je harmonika ta taka. Tako, i kupio tu harmoniku. Pa u principu kod nas u Srbiji je to ono, znaš, roditelji prvo što kao, jel bi ti malo da sviraš i odmah ti harmoniku, neće niko gitaru, violinu, flautu, ne znam, čelo ili nešto, harmonika, znaš to. Ама добро, ете, благодарение на хармониката си популарен и си ова што си денес. Добро, да те прашам уште малку само околу тој период на твојот живот. Како беше да се живее од Пријеполје заминуваш во тогашен Титоград? Сега Подгорица, така? Титоград, сад е Подгорица. Сега е Подгорица. Да. Повели? Tad sam otišao u Podgoricu, u srednju muzičku školu. Tad je harmonika postala moja prošlost. Nisam je više dohvatio. Onda sam se dohvatio klavira i onda sam završio klavir i kontrabas. I posle kafana za mene. А така, пред да стигнеш до кафана, како беше да се живее во студентски дом? Па што го памтиш? Сјајно. Па to su neki početci, neki dani koji... Tad, to je bio đački dom. Đački dom tih prvih godinu dana. Onako nas 5 u sobi sa onim krevetima po 2 na sprat. Soba 10 sa 10, ogromno. Ima i ružnih, ima i dobrih strana, ali mislim da je to ono što te život natera da prihvatiš i da se naučiš nečemu što te čeka kroz život, da i teške trenutke preživljavaš. Meni sad nije ništa teško. Ja znam kako je i kad imaš, a znam i kako je kad nemaš. Tako da mi je apsolutno sad i kad sam nešto napravio od svog imena, nije mi apsolutno problem ni da možda sutra ne bih voleo, naravno, da se vratim na nešto što sam bio, ali ne bih se, znao bih se snaći. Sa vašата supruga Билјана, колку години сте во брак? Evo, ove godine je 30 godina. Со среќа, нека ви се, јубилеен број, значи... Da, 30 godina, bili smo, ono što je bitno, što vi hoćete čujete, mi smo bili 7 dana zajedno. Така, знам дека сте били, дека сте ја земали од матурската вечер. Тако. Сте однеле дома? Tako i kako tad, tako sad. Што им кажавте на родителите тогаш? Не. To je tad bila ozbiljan džumus je bio tad. Tad je ozbiljna frka bila. A dobro, sve smo izgurali smo neku svoju priču i sad imamo sjajne klince. 3 ćerke? 3 ćerke, naravno, na koje sam jako ponosan i srećan i one žive neke svoje živote. Jedna je u Madridu bila, završila 2 mastera tamo. Ova druga je ove godine treba diplomira na medicini. Ona je trenutno sad u Brazilu, u Sao Paulu, u jednoj klinici na usavršavanju. I ima ova najmlađa, 16 godina, ona mi je slaba tačka. Така, zato što je najmala. Pa zato što zna da može i onda me pegla kako, ali je sjajna, super je, dobar je đak i dobro je dete, tako da... Така. Како татко на 3 ќерки, колку сте строг? Како тие се носат со вашата популарност? Vrlo strog. To smo me mnogo puta pitali, ali ja imam nekako... Sa mnom možeš sve, možeš koliko hoćeš, ali ne možeš dokad hoćeš. Znači možeš da radiš neke stvari, ali meni kad prekipi onda... I ja nisam naravno od onih koji to pretrpe tek tako. Ja sam znao klince i da šibam po turu, po dupetu, jel? Ono što sad, znaš, kad dođu u emisije, ne bih sada nikog vređao niti bilo šta, ali kad dođu psiholozi, onda pričaju s decom, treba pričati, treba
svaka čast pričajte vi s vašom decom, nema problema, ali mene moja majka šibala kao kažu vola kupusu, pa ništa mi ne fali, ne znam, nisam postao ni narkoman, ni lopov, ni peder, ni bilo šta u životu, ostao sam normalan i to je to. Ja ne razumem, znaš. A onda takvi ljudi dođu pa pričaju o klinci, o vaspitanju dece, a nemaju sopstvenu decu. Da ne ulazimo u tu priču sad, otišli smo daleko. Ali ne volim da mi takvi ljudi popuju i pričaju o vaspitanju dece. Ja sam jako zadovoljan i znaju svi kakvi su mi klinci, ali znao sam naravno kad su bili mali, ne po glavi, ne po bilo čemu, nego zna se po turu. Malo molaš, naprosto to je deo odrastanja i nečeg što je potpuno meni je potpuno okej. A sad neko drugačije misli, to je njegovo. Kako vašата supруга се носи со вашата популарност? Ви сите овие години Mi smo to davno razrešili, tako što ona kaže ti vodi svoj život u smislu posla, jel? Oni ne vole da se slikaju, ne vole da se pojavljuju, ona neće se pojavljati nigde u medijima, u novinama, televizijskim emisijama. Klinci isto. Oni su moj stup, oni stoji iza mene i sve što radim oni podržavaju u smislu, kritikuje me naravno ako nešto nije kako treba, onda me peglaju do iznemoglosti. Со 4 жени не е Četiri žene u kući. излеза на крај, претпоставувам. Da. Добро се држиш? Da, ali me tu su za mene. Znači oni su stup moje kuće i moja supruga i moja deca su za mene su tu u svako doba, u svakom trenutku i kad je dobro i kad nije dobro, oni su tu za mene i da me kritikuju, i da me hvale i da, tako da, što tiče tih stvari je potpuno... Уште едно прашање околу сопругата сакам да ве прашам. Како е таа, со оглед на тоа што имавте пред неколку години ситуација кога заврши во болница и беше оперирана од аневризма. Како се носевте ти и твоите ќерки со целата таа ситуација? Pa to je tad u tom trenutku bilo jako bolno, jako teško. Ona je imala izliv krvi na mozak, to je u stvari pucanje aneurizmi. Nije pucanje, nego curanje. Znaju oni koji, ako je neko doktor da me ne shvati pogrešno, oni znaju bolje to od mene. Curenje i onda su morali da rade, da stavljaju klipse, te titanijumske, da je srede to. Ona je, pošto meni supruga profesor je na fakultetu, profesor doktor, i predaje na fakultetu i pala je pred studentima, bukvalno se to desilo. I to je 6,5 sati trajala operacija. Hvala Bogu milosnom, to je sve prošlo kako treba. Vratila se 3 meseca, ima izbrisano iz svoje glave, ali dobro je, samo nek se ona nama vratila i sad je s nama i super je sve, opet radi na fakultetu, isto, sve i potpuno isto. Tako da, to je bio jedan period onako, sad pitala si me sa decom kako je bilo teško, zaista. A dobro, izgurali smo to, nekako smo mi to onako na nogama izgurali, zagrlili se, izljubili i rekli ajmo idemo dalje, moramo da podržimo mamu da to prođe sve i mislim da je ta neka pozitivna energija i ta naša snaga i naše molitve koje smo uputili Bogu da je sačuva uslišene i tako i bilo. А со сосема за крај филмот Тома, колку ти одбележа 2021 година, дали некој друг беше во игра пејач да ги пее вокалите и како настана хитот? Pa film o Tomi je, nekako, to je sva priča, prvo ta priča o Tomi, o filmu Toma je krenula, da mnogi ljudi ne znaju, krenula od menadžera Baneta Obradovića. On je glavni inicijator i glavni pokretač kompletne priče. Dugo je on s ljudima i ubeđivao ljude i da treba to da se radi. On je što bi rekli kod nas, sila jada video da ljude ubedi da krenu uopšte s tom pričom. Naravno, na svu sreću oni su prihvatili Bilo Grlić, Nikola Pejaković je radio scenario i oni su to radili i uradili brutalno, zaista vrhunski film. Kako je došlo saradnje da ja budem u filmu, Željko, koji je radio muziku, naravno, i on je jedan od ljudi koji su glavni pored Bilogrlića za film.
je došao, ajde probamo, molim te da možeš da dođeš oko ovog filma da radimo tomu, jer sam ja već preko Baneta znao da se film radi, da probaš da otpevaš nešto, da vidimo kako će to da zazvuči, jer u studiju moraš čuti. Ja sam uvijek za to, može budeš ti pevač, ne znam ti kakav, ali ako to nije to, razumeju se, znači, nije... I sad on mi kaže, probali su 5-6 njih, ali ajde dođi. I ja kažem, ajde doću, Žeka, tad ja se pojavim u studiju i ne znam koja je prva pesma bila koju smo probali. Nešto je bilo, prokleta je ova nedelja, prokleta je sva u suzama, gde da lutam, gde da nađem mir, kad ti ode, a ja nisam kriv. I to, kaže Žeka, to je to. To je to. I tako smo i uradili, i snimili, i uradili Ponoć, pesmu koju je Željko uradio. Željko i, nažalost, sad već nije među nama, Tozovac, jedna legenda, jedan gospodin preozbiljen. Njih dvojica se tu negde našli oko te pesme Ponoć i uradili i meni je to zaista sjajno. Onda je Željku sinula ideja da se uradi to, da to bude u stvari duetska pesma, imaginarna, koja ne postoji između Tome i Silvane, da se napravi, to je u stvari ta umjetnička sloboda koju svi moraju da imaju. Mnogi to onako mnogo zamiruju za to i se ljuta. Osporavaju to ljudi, ima puno ljudi koji to, ali ja to ne slušam apsolutno. To su oni hejteri koji samo gledaju šta će nekom loše da naprave i da, zašto to, eto zato konju, zato. Eto, znaš, mora stvarno nekom nešto da objašnjavam zašto. Ne mora, umjetnička sloboda mora da postoji i to je sjajno. Kamo sreće da je bila pesma Tomina i Silvanina, ali evo, mi smo, Suza i ja smo to otpevali i uradili i mislim da je to pun pogodak, što se i vidi po nastupima i gde god dođemo da se pesma sluša i peva i to je sjajno, super. А со ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортер и ти посакувам одличен концерт на 9. април во Ја вас чекам, хвала вам на дивном гостопринству и на свему. Ја вас чекам у Beogradu i vas i vaše društvo kamermane. Dođite, bit ćete moji gosti, naravno. I hvala vama što ste me dočekali, što smo malo ovako ćaskali, pričali. Možda sam ja bio u momentu impulsivan i nisam, ali ja sam takav, tako da... Odlično beše sve. Ti благодарам на убавиот разговор. Hvala vama, hvala vama.